Selamat pagi guys. Jalan baru Gading Sukapura guys, rame guys. Hari Minggu. Rame guys. Ada yang menarik. Jualan mainan. Mobil-mobilan. Oh guys. Oh guys. Selamat pagi guys. 35. Levelnya nih guys. Kreatif banget ya. Kalau beli berapa? Jangan miniatur, jangan. Kemarin habis order Solo di mana tuh? Di JSG. Itu sih masuk. Sudah ada sertifikasi juga. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa lagi.